سید یک نظم نوشتہ کار سبا دشتیاری یک روچی منی گراما زبیں استاد پروفیسر عبداللہ جان جمال دین یگوشت کہ سید یک مردمی نہیں بلکہ یک ادارے سرزائرہ منا یبر باور نبود کہ بلوچی زبان و ادب اسکاوگیں پیڑا چشیں بیدر وریں لال و مروارے دم بتکن بھلے واجہ جمال دین یہ پہ میں مردمانی گپ بے بنو انچشیں نبند کے اشاں کسی سرگوز بکن پمش کا منم مزنی بچارو پگریا کپتا تا اما وحدہ کے شازان تو درگالیں سید کتاب منا دست نکپتا وانگو بنا کر وہ من یہ برا سک حیران رہتا کہ ای مردمی بودتک کے بیگوازن زیرے اسی نوشتانکانی تہا محلوق چیچے شواز بکن وہ پدا چی بزیری وہ چی یلا بدن زبان زانتیا بیچارے گوشے لنجیں زیرے بشریات بزا انتروپولوجیا بزیر گوڑا آئیے بیدر وریے سرا کسا شک و گمان بیتنا کن تاریخ زانتیا ردا چیزیں نبیسید گوڑا قلمی گوشے وشرواجین رہوارے نصر نگاری گوشے گسد گوارن و شاعری ایو آئیے ہما ہاسیں پڑند کے کس آئیے بیدروریے منکر بیتنا کن آئیے شاعری سرا منی پہ میں نزانت کارے مردم یہ چیزیں گوشے مزنے گیشی بھلے آئیے یک لچائی بزا نظم یہ وانگا رنمنوتی کلم داشت نہ کرد امین چک ونتو امین کرشیے ڈولداریو حدبی شریا مناوتی نیمگا گر رہن دلا گوشت ای درگتا اما حیالو لے کہاں کہ منی جبینہ جاجتا درنگا سیش بکنا موررہ نظم بلوچی زبان تہا نظم موررہ پئی پیما سک پدمنتگیں شعری صنفت کے اسی تہا دنیگا بعض کم شاعران تجربہ کرنے کوشش کرتا بلکہ اسی بنیادی سبب ای صنف خاص و گستائیں ہیت یا فارم رہبند او ای وتی رہبند وتی چاگردی پشدرے امداری سید آشمی باروا ای گپا بوشاں کہ آوت بنیادی حسابہ غزل گوشن شاعری وہ آوتی حیثیتا نہ یوک وط مارید بلکہ منی تو پہرم بندید وشدلیں جارے کب تک برت سید موت کے دستوں کا راہ در برشد بلے سیدہ یہ گپ مارے تک کہ نوکیں شاعری حسابہ بلوچی زبان دنیگا نوک گامند پمشکا پر نوک بہندہ یہ گپ حلمند کہ چنوکیں شاعری رہبندہ معلوم دار کنک ببن ای پہ ہمیشہ یک مادنی رائیا پر رینگ ممکن بیت ہمیشہ شاید ہوتی بندر رنگ بزن غزلہ عبید ہم ایدگے نوکیں صنفانی تہا تجربہ کنگے کوشش کرتا ای زانگم اجدرین کہ ای تجربت ایوک پر نوکیں تامے چشگ یاترا نبود تک بلکہ پا زانتکاری و سنچے رہبند دانگو بود تک چامی تجربہ یکی نظم مہر رہے گی سیدہ ای نظم کے من پا نبشتہ کا گچین کرتا ہم یک امی رنگے نظم ادا اشیے نویسگاگو برزا گشتگین کا راست بھی سر سچگ بے ننگیے بے آسرن پاک ستکینے کے پرتی سرمگیں دشت گرماگی شمالاں ربت تن چھنڈ تیننتش مسکیں کلگاں پا مڑاہر پرشتگیں پوڑے شما نوکیں زندے نوکیں دھلاں جہجتیں بن شتیں دامان و بیرانی پدا بیر برتیں نشپ جوریں دشمنا گو ملندرو مزاری پنجگاں بلی چکچین و دیار سوچیں کتیں بلی چکچین و دیار سوچش کتیں تاکہ پولنگش بششتیں ننتہی آس دے بیننگیے زندہ وتی شر بسوچ و شر بسوچ کے سر سچگ بیننگیے بے آسریں تراپ کو نیٹرم امی نظم وانگا رند مردمہ سما کپیت کے سید نظم مورے تکنیکی رہبندہ سوگا و پوت ای نظم بنگیجا بغیر تانسرا ار بند یک دگ راگو ہم گرنچن گال و لفظانی کساس حسابہ ہم زیمل و گالوارے سرپا ہم
پدا نظم مرہ مزنی جوانی ایشند کے تیوگی نظم الچا تا ہر بند بلکہ ہر گال و لفظ گو یک دگران چوش ہم گرج بند کہ لا سے لڑیو نظم جند مانا و بزان تم امیشن ای پیما سید ای نظم بلوچی نظم مرہ ردا بیدر ورن فکر و سسائے جولان کی آگا منی بگشاں کے سید ای نظم شما زند فلسفہ و مڑاداری مزنی آیالو لیکھا مانن گڑائی ردی نبی تاریخ تاکاں لیٹھی نگر رند گندگ بیت کے ار مزن ٹوئیں ذات کارو قواسا زند مانا و بزان یا انسانی شرف و براہ نیمگا دلگوش گورکنائیں تک و بنی آدما یک مڑاداریں زندی فلسفہ و بزانت را پیش داشتگ وتی زندش ندر و قربان کرتگ و انسانی بودنا کی و راجی گہبود یہ رائش تچ کرتگ بنی آدم شان و مڑا و راستی بیر کا برس کنگے آترا وتی سرا ندر کنگے ایالو لیکا شہزاتیں سکراتا بگرتا شاشنابیں سارتر مارا ارزانت کارو کوا سے نبشتاں کے فکر شما گندگا کائن منی نوشن کہ سید ای نظم انسان دوستی بزا ہیومنزم فلسفہ دروشم وتی پکا ہی رنگا ای نظم تہا پیدا ورن بھلے ان کا سلمہ گوشاں کہ ای نظم اگاں ارت چارک بیت گوڑا علامہ ای ابر جھاکیت کہ سیدہ زند فلسفہ تام شریعہ چشتاں وائی اچھا زند کو چلو مارچی نہیں کداں زبریں تنگی گپتن بھلے یہ مستر شرری ہمیشن کیا کچھ چلیں تنگاں چا انسان بے گوائیں راجی زندہ نو کے زندے دیگ لوٹت پر راستیو اکے بیر کے برس کرگا آئیے دل تلوسید و آئی لوٹت کہ زندے دائمی وشی آترا زندے تحلی ڈلگ چار کنک موند منی نوشن کہ سید یک ٹویں مفکر و فلسفی بودتگ بھلے بٹا کے نہیں کہ آئیے زندے سنچو زاند بودتگ ای پیما سید فکری سیادی گو سکراتر ہو تو ڈکوار زبان تامداری منی آیالت کے بعض کم چوشے مردم بند کے منی ابرا گو اتفاق مکرند کے سید پیمے زبان زانتے مردم بلوچی پڑا دگری است یہ بٹاک نان بلکہ انچیں راستی کے ایوک کورکش کو نزانت کارے مردم چریشیا دل تنگ بھی سید نہ ایوک بلوچی شاہزانتے بلکہ لسانیات بڑا بعض کم زانتکار چوشیں بند کہ آوتی زبان آبی دگے مزن زبان درستے تکو پہنا تانی سنچا بیدارن خیر منا دا لسانیات نا بلکہ سید ای نظم زبان تامداری سرا حبر کنگی سید یک مزنی جوانی ایشن کہ ہما گالا موتی پر بندن کارمرز کند کہ زبانا وش تامدار ببند یو کمی یکی نظم گالانی سرا بچار بکند درستے گال چطور یکی دگری اگو ہمگرن چند ای ہمگرنچی تہا زیمل امستو ہما تام ہم کے پاس زیمل علمیں سید ہر مزنی شاعری وڑا وتی پربندانی شما زیملا حلما برچہ داری راستیا پربندو زیمل سیادی شاعری یک انچیں گزرے کہ نہ احدی شاعرائی ڈلگ چار کرتگ انہیں کے نوکے نوبت شاعر چریش وطا رکیت کت کرن سید پربندہ نیتا شعر ای لوٹ و غزر ہم شر مارک بھی سید دومی جوانی شند کہ آ داری لفظان چوتی پربندہ مدام پہری زید بلوچیے ہم اما لفظاں کار مرز کن کہ یک نیمگی آ زبانہ وشتام ببند و دومی نیمگا فکر غزرہ پیلو بکنن کہ پربندانی بنی مراد و مقصد ای نظم تہا سرمگ کلگاں دہلاں بیٹ ملندرو و پولنگے لفظی رد و بند و کارمرزیا بچارت ار پیما زیبا و ڈولدان منی وتی آیال ہمیشن کہ ای کمال ایوک سہدہ رستک کہ آ زبانا ای رنگا کارمرز کند چاگرد عکس گوشک بیت کہ ہر شاعر و حدیب وتی چاگرد و سماجی زندہ مارت بلکہ چلس مردمہ گیشتر مارت و آئیے نبشتان کو پربندانی تہا آئیے سماجی زندے غم وندو وشی و شاد کامی رنگ حلما بند
چونها انسانی نفسیات مثل سایکی یک بیری اشنت که آوتی سماجاچا اثر زیرد و پدا اچ ادبی تخلیقی پراہک بزن خلایتها ودی نبید ہمیشہ یک مزن و نمیرانی تخلیقاری وتی راجی زندو سماجاچا روشن زیرد نو اگا سید ای نظمہ ما بچارے گڑا آہم بلوچ راجی زندے شزاریو ایرجی کے یک سرزمین ادارگی پیش دارد نظم ظاہری دروشما چا یبر سہرا نبیت بلے اگا ارتچاریا گو اشی سرا بچار بکنے گڑا ای راستی جوانیا پدر بیت کہ آیا وتی نظم تلوتا بین السطورہ بلوچ راجی زندے یک جوانی عکسی پیش داشتا و پدا مزنے ابر اشنت کہ آئیے شاعری زبانہ چھپے ما سیاسی فکرہ جوانیا درنگاز کنگا کمکدا تھا یہ برا من یاترا گوشگا کہ ای نظم زبان نارابازی ہو سلی زبان ہو اسلوب نہیں بلے اسی باوجود سیاسی اڑانی درشانی پا جوانیا گندگا کے ہمیں یقین براچا سید یک تخلیقاری ایسیتا بے دروری سارا زندے آدینک وحدی کہ من ای گوشن کہ ای نظم زندے ہادیکن گڑا زندہ چمنی مول مراد علامہ سید وتی انفرادی زندن بلے ای گپے نیمگا دلگوش گورکھنک علامت کے سید انفرادی زندہ ماچا اجتماعی و راجی زندہ سستو گستا کت نہ کنے پرچا کہ سید زند وت اجتماعی زندے اثر و نتیجہ ہیں نو اردے گپ گڑا کہ نزانت کے سیدہ وتی زند چطور پا ماتے ہیں زبانہ بلوچی دو ربید کے دیم رئی آترہ نادر کرتگا کہ نزانت کے دورگالے سیدہ وطاگوں راج گما شریع سود کا گو وتی بے بہائے زند امی بے سنچو ناصر پدے راج دینا داتگی ای راہاں چونے چونے زہزہیں کوہاں آدرشتگ لوڑتگ بلے راج دردہ چا گدگی چت آئیے اروڑے سکیو سوری یک چکا سے ایال کر تو وتی ہون آگوں آتے زبان ڈگاری ہاب دات کہ نزانت کے سیدہ ایو کا بلوچ راجے گمو ہندوے آس آگوں وتی زرد و جمین سود کگو او اشیا مار کسائی گے کہ آئیا وطا انچوش سود کگ کہ چا مرگا ساریا ای کوڑویں دنیا یلا دات مرچی ہمیں شر سچگے کمالن کہ ارکس آئیے نام سرا پہر بندی وہ آئیے دوست و دشمن ہر دوئیں آئیے بے ضروری سرا باور کنگا پلا جو میار نہ کن زرد توار سید ای نظم اگا یک نیمگی بلوچ راجی زندے اکسن گوڑا دومی نیمگا ار بلوچ زرد توار بلکہ اگا ما سیدہ چو محدود مکنے گوڑا چوش کو شک بیت کہ ای دنیا تا ار ہندو جا گئی کہ راجی شزارو لگت والن عمود حلس زرد و جبین توار امیشیا آفاقیت بزا یونیورسلزم گوشن سید بندرہ راستی وقت کے دوزوائیں شاعری بتگ بلے ادا ای ہورا ہم بوشان کے چشیں جذبہانی درشانی و اظہار حیا ناراوازی رنگا نہ کرتگ بلکہ ایک فنکار یہ جہتا کرتگ پرچہ کہ فنکار انقلاب سوت کرے آ انقلاب تہا ہم جمالیاتا گندی تو آ انقلابا خوفناک و ترسناکی چیزیں نظام پرچہ کہ انقلاب زندے بدصورتی و بدرنگیا علاس کن و آئیتہا شررنگی و جمالیاتا شنگو تالان کن ای نظم تہا سید ہمیں تبو نفسیات مارا گندگا کہت آئیے بنواہک ہمیں بتک کے چاہیے ڈگار سرا ظلم و جور و گیشی علاس بھی مہر و دوستی دور و باریک بھی سید ہمیں توار مارا ہی نظم تہا گندگا کہت ار مزنیو ٹوئیں شاعرہ راستیو اکے بیر کا برس کرنگے آترا جہد و کوشش برجا داشتک وہ سید ہمیں بیدروریں شاعرانی ردا اوشتاتا شعر بیدروری منوتی نوشتا کہ اول سرا وشتک کے سید پیمی ٹوئیں شاعری سرا منی پیمی اچ مزات مردمی چیزی گوشگ مزنی بٹا کی منی ابرا پا دو انچو مبتا نگوشگا بلکہ راستی کے سید شعر سرا منی ابر یک گیشی و زورا کی سید
نظمہ من پمشکا بیدر ورگوشن کہ من دنیگا چوشی نظم ندیستک کیا بلوچی زبان تباو تاما گور فکر و سسائے جولان کیا بدارے بلے منی ہمارے مانا ایدگے شاعرہ ایر جنہ کو کسان پیچ دارک نہیں بلکہ یک چیزی کے منی دلی ماری یا چمنی نظرہ گوستگ و من اثر زورتگ من اما گپا جنگا وہ چوشم ہی راستند کے بلوچی زبانے تجکی و پاکی مارا ایو کا سید نوشتان کو پھر بندانی تاگن دگا کے اسی بنی سبب انچوش کے سید دراہین وانوک صحیح گن اشت کے سیدہ ہوتی زندے مراد و مقصد ہمیں جوڑ کرتگت کہ دری گالو لفظ چا بلوچیہ درکش گوت میں نے ابر کمی دراج کا شبوت تو چا بون گپا درد کوشک یہ لوٹن کہ سید ای نظم ہوتی بے دروریو بے مٹی صوبہ بلوچی نظم مرائے ردا یک ٹوہیں تخلیقی رنگ و دروشم بندرا سید ای نظم حیت بزاں فار میں ردا نظم مرائے او نظم مرائے درستیں لوٹو گزر شتہ برجہ دارک بتگن وادی کے من شعر رنگ و دروشو باروا گوشا گوڑا منی مراد من نظم حیت و دروش ماگو آوار گالو لفظانی گچین کنگ آیانی میان جیا گالوارے سوتی سیادی و امگرنچی پدا ایدگے جمالیاتی لوٹو گزر درست آوارن من برزا ہم ایک اب جتگت کے لفظانی گچین کنگا سیدہ آس سے حیال گور کرتگ وہ ار جا گئے تبا گالو لفظانی کارمرز کرتگ منی وطی حیال اشد چوش کے سیدہ عربی ادب الکا پا سماغ وربو تک وہ عربی شاعریتا لفظانی گشین کرنا کہ مزنی ارزشتی است پمشکا سیدہ وطی ای نظمہ لفظ و گالانی گشین و پدا اشانی ظاہری زیبایی و ڈولداری برجا داشتن ای پیم سیدہ ای نظم ظاہری رنگ و دروشما وطی درور وطی علامت نگاری بزا سمبلزم انگریزی و اردو ادب تہا نوکیں دور و نوبت شاعری یا علامتی شاعری بزا سمبلک پوئٹری دور گوشبی من علامتی شاعری تاریخی پشدر و توجیلانی باروا گپ کنگا باڑا نیا کہ یہ پیم گپ دگے سر و شاکشی بھلے اسی معنی ہی ہم نہیں کہ چدو ساریا ای پڑا بوڑتا چی نبوت تک ہاں یہ گوشت کنے کہ کوہنے علامتانی جاگا نوکے نہ گپ تک بلکہ من و ای گوشن کہ نوکیں دور شاعری یا علامتا وتی تکو پہنات پراو شاہگان کرتگم اوشی تھا وڑ وڑے تجربہ کرک بتک بلوچی ادبے تھا ایدگے نوکیں شاعرانی امرائیہ سید آشمی ہم گو سنچو سماوتی پربندانی شما علامت جاگا داتگم سید ای نظم تہا کارمرز کرتگیں گیشتر لفظ علامتی دروشمان سر سوچگ پہک سوچگ دشت گرماگ شمال بگرداں پورو نوکیں دور دہل درائیں لفظاں استعارہ سمسر گوازیں تک وہ علامت ڈاک اور ڈننا ماں پترتگا امید آپٹمزم ای بنگپا ہی آترا من گڑسرا ایر کرتا کہ یک نیمگی نظم درستان چاہے میں پہناتی و دومی نیمگا درگالیں سید زندہ گو مزنے سیادی ایکن بعض برا یم گوشک بیت کہ آگاں یک شاعر و ادیبی زند سکی و سوری بزگی و شزاری نامرادی و محرومی دوار جاوید گوڑا آئیے ادبی تخلیق تھا سکیں نا امیتی گندگ بھی بلکہ بعضیں شاعر وتی ہمیں رنگو دروشوں میں سوابا نامدار بتگ انچوش کے اردو سر شاعر مرتقی میر پربند نا امیتی سوابا مشہور بتگم جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو امسایہ کائے کو سوتا رہے گا میں رونے والا چلا ہوں جہاں سے جسے ابر ہر سال روتا رہے گا بھلے سہد گورا مردم گندت کے درد و دورانی آواز ہے بھلے وشدلیانی بہار میچے ساہتو میں جارا پھر رندت شزاری و لگت مالی تاہم باج و کامرانی مستا گدن و نزوری تاہم زور و طاقتا ودی کنگے پنت و سوجا کن یک محکم اصاب واہند و نمیرانی ایور لاسٹنگ شاعری نشانین کیا سکیانی دور و نوبتا دل رنج و دل پوش دوید چوگا منی دل پرشتیں صدورا پرشتگا بلکہ سیائیں شپانی تاموری و چپا موریا چا نتر سگے سکھی نادن میں کشو گورا
فیض احمد فیضا بچار کے سکی مشکلیں جاورا ہم گشید کے چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز. سید این نظمہ بچار بونگی جا تاثرا امی فکر و سسا جا کے رجایت و امید رنگ شاعری جہتا پدا چشین دروشما یک ماسٹر پیس او ای چیز مارا سرپدی دنت کہ سید پیمی نمیرانی شاعر و درگالے شاہزان تو شاہ سسائیں کوا سے فکر و ازم چپیم امتبن مانی گپا پا زانت گوشا پمشکا معاشی سرا بچار بکنے وہ زانتے یہ بزیرا شریعہ اوجناک بکنے تاکہ اسی فکر و ازم مانوی و صورتی لالو مرواردہ شوہاز کت بکنے کہ پم میں ادب دیمرئی علمن منوتی گنڈے نوشتہ کے تہائی کوشش کرتک کہ سید ای پراہ پانا تو شاطب نظم درستے تک پہنا تانی سرا بچار بکنا و شاعری امی کر تکنیک و رابند استا اشانی صحابہ ہوتی تجربہ پیش بکنا بھلے بنا اسی عیال ہم شرگورند کے چشیں بازیں دگیا بربند کہ پا نزات کاریو سہو پشت کرتا منوتی قلم پا ہی آترا سوری تک کہ سید نوشتان کو پھر بندانی سرا کار کنگے آترا ذات کارو کا واسی براؤن دگا سکین برسید آگا نا منی نوشتان یک نوک باہن دیے بے سر و بنیں گپا بید دگے ہچ بستاری نداری سبا دشتیاری کتاب انگری واہگے منتا کتاب زواد بوہیں ہانل سید آشمی شاعری ردوبند صادق سبا چاپ مئی 2022 شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان کوئٹہ. ہسٹری میکر بلوچی